Rom don malitum ase nalitum phan kadukowe la Facebook user la penke YouTuber sa tumhan isibir ta ke mesono athe people ma blotang te non malom dollar value bang bat pikhayang etum India Bharat atangka pen lakhadam lo blotang te non bang ke 88.22 an le roklo dollar isilo blotang te etum Bharat atangka pen ke throk ner kep pra inkoi rahini tokbore si ra inkoi rahini la an le roklo jo lase atum yalom ke langnam lo blotang telan lele 88.15 rupees an sita min non bank ke 22 an le lo lasi langnam lo bong te $1 long 90 rupees an ke le dam yang ring sita me do athe pi pon ma blotang te non bank ke dollar bank ke aja kong the bom lo ta peneli tum bharat atang ka bank ke bom lo moi bom son si thek polong athe ku pi pon ma bong te la ke taring ko ra thok si arni itum langnam lo bong te la tarif ki impose pen lo athe Donald Trump bena jok kecing sike la ke 25% fan ko ra po an tax nang hang nang en pon populo labang so phi pe non bang ge pabat pon thulo non ke fan phokep fan pharong mo pen fan phokep an sian pon det po 50% ar bang ke non ke tarif pinang kok po labang so pena jok non bang ke la pu Indian currency na sitame aksap so effect ke dolo kapre reason do ulang thai meni sitame si bang ke la sitame kalang lo si non bang ke $1 lubang te tangka bang ke 88.22 rupees mane 88 rupees 22 paisa an le rok lo lasi itum lang nam lubang te la soteng lubang te la ke $1 equal to 90 rupees itame le rok ta thekji lasi la ke lang nam lubang te Facebook along tangka earning bomb la pen ke YouTube pen chepalong bomb matum phan bang ke la ke si abirta ke mesong lo ya chepalong dun go tum phan bang ke lalo lasi non langdam lo plong te India la pen America tu mangke relationship bangke chehino pin khayang lo athe pipot pen ma bongte la tarif alam pen apolo labang su pen jok non bangke chehino pin khayang lo tum ke dam tangani sami thek dun long ji je Donald Trump Prime Minister Narendra Modi phan phone lo pit posi pula bang so phone sitame Prime Minister Narendra Modi bangke dengdun de polam sitame tum thek ponong news along la sinon bang ke che nok pikhang lo ala bang ke India pen China Russia la bang sinon bang ka che me bang li thupik lo sigiram tangani nelina tuman same than pon lo je SCO Shanghai Corporation Organization la bang so meeting do pon po pu la ke tarik thongke bai si pen tarik si an pini last ke pa jutsi lo la se tuma Prime Minister Narendra Modi sitame hadak le dun lo tasi labang so ke le dun rok sitame alam do ke chengsia ko ke le dun de ta thek jiang ring an sitame do athe pi pon ma blong thala bang so Pakistan ben China tum ka cheme pik pena jok hala bang so hot itum thek ponlong je ke dam tang sitame defense minister atum det meeting sitame litum arju ponong hala bang so sta yuna cheklo defense minister atum det alang tum det sitame labang so SCO pu thak lang tum sami meeting a chingwai do lo lase hala bang so del tum thek ponong je Rajnath Singh sitame lang li pu pon lo ne dak por hi lab lang lab lo dak terrorism aphan ke condemn pon mate ki pu pon au thak ave det hala pehelgam long taring ko ra hiniar ni bang ko ra truck atore saphan India na so phan aphan karmut der phuthak ka dak ki pu pon ave det ke condemn pon ave det pusipu lasi labang so pena joksi ni tum ke la dak che donon thek the pusi hala bang so pulo terrorist aphan jong si condemn de plo tang te ni tum ke meeting ka dudun thek thelo la pen ke che don de lo pusipu labang so pen jok aphe bang gelang tum chingwai patep lo la pen pu Donald Trump ben jok sitame China la pen India phan kelang selet alam sitame dolo tarif ke pabat pen chenglok labang so ka target alam do ko pose aphe bang ke chingwai pahem so dolo la pen India la pen China Russia non la det thoma bang ka cheme thek tek lo sinon eli tum thek ponong ji non bang ke SCO Shanghai Corporation Organization along sitame labang so ka chingwai long sitame tum thek ponong ji China President Xi Jinping lapen ke lapu Russia na President Vladimir Putin lapen ke lapu India Prime Minister Narendra Modi alang tum sami ari chi kling se alang tum photo ka chen mohor ka chen ep sitame do lapen ke Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif aphan ke hu arai koiben konani na bikharia so sonse arai pa koiben jolapu kasi athe pi pon ma bong te si big achievement ke la non la bang so organization na bang so meeting ka chingwa along sitame non bang ke direct clear lisi condemn pon lo je pehelgam long ka attack buthak sitame kumat ma tangka ka sponsor dun kumat ma sila daka chirap dun latuma phan ke non ke nevek so dak pening sign ang pupusi non ke kaduk ka we si joint statement pi pon lo condemn pon lo Russia pen chenglok kaduk ka we lang tum do prong si lalo isi achievement abang ke athe pi pon ma bang te kitam tangan ki ave la halam ma se ave la bang so pen jok se tuma defense minister Rajnath Singh sitame alang ipes tame suhi sitame pidun de lo
สินเซตามินนอนบางเกก็ปิลุมาปองเตกัดดุกเอาเองหนูปากีสถานพรีเมียร์มินิสเตอร์เซบาสาริฟอัดทิ้งหนูมาสิอัดแทงจงกลอกสิหัดกับคอนเดมเลยแล้วเป็นแค่ละพันเกม important สมัยเสียเวปินหลักสินนอนบางเกเชลังน้ำลูกบางเกปากีสถานพรีเมียร์มินิสเตอร์เซบาสาริฟพันเกออนไลน์สุดเกทรอลเตลอัดที่ปีปนมาบางเกอะไรสิปาร์จับเล็บก็มันนี่คนนั้นอาศัยไปหิมาบิคารีโซซอนสิแล้วพออันสินนอนบางเกกีวีทุโลแล้วเป็นฮับปุยหินะบางเกโฟโต้รัสเซียนะประธานวลาดิเมียร์ปูตินสิตามีเป็นนักอัดโพสต์พรีเมียร์มินิสเตอร์นาเรนดราโมดีเป็นซีจินพิงเป็นโฟโต้ปีปอนมาบางเตโดนัลด์ทรัมป์พันอันนิ่งกับปัสโซเจพันกับปัจเจลอสเจพันอาเทอลังแกนนแกหลังน้ำลูกบางเตชิปะเฮนูรับขังยังโลแล้วแล้วสิละบางโซ SCO กัจจิงวายลงฮาดักเทโรริซึมมาพันจอดปุกลีอีซีดูทุลังกุปิลุมาบางเต extremism ละเป็นแกดับเบิลสแตนดาร์ดสิดับเบิลสแตนดาร์ดปุโลเตกุปิลุมาบางเตละแกอเมริกาพันหลังดิ่งอาเทอเมริกาทุ่มกับเปรกไชน่าและเป็นอินเดียพันบังเกรัสเซียทุ่มลงเป็นจังทุยนุนริปูเซตามีอเมนาทุ่มบังเกฟอร์ติไลเซอร์เนเชอรัลแก๊สนังปูปโลตั้งแต่รัสเซียทุ่มลงซีเอนุนปูจุลปุสันเป็นนักลัสอเมนาทุ่มบังเกนำดุนจีเซตามีแบ่งพันเกปนามุนลงเล็กไปจ้ะAku isi tami pilang India lapen China tumfan, Rusia lapen Ukraine ron kang ton tedet kela kenang tum pusipunang tum sila bang soron ke kang thur pa koi isi tami pipon lo itum thek ponong ji kenam tangan ni pen isi tami penangan politician atum pen America politician atum pen asi nona mat kilang namlo bong te India lapen America bang ke cheno pin khayang lo athe apresar bang ke akalile bhanse ki pi alang tum ron ke pang sami ke Russia pen Ukraine phan setami alar bang ke apresar pi naloma plotang te China lapen India bhanse apresar bang pi lo nang tum hello ajir po nang tan lajir po pok bu nang tum chingki non thanon pusi bu pare non pusi alar bang ke dom ason si piturong ja ther thurong ja ama si tarif sitami non bang ke papat crack lo alar bang ke non bang India pen chimi mi pin lo Prime Minister Narendra Modi an sitami Donald Trump phunan sitami deng des sat lo pu sinon ma lo bang ke la si kupi posi China pen chimi re lo ma lo tang te la lo ison pen bang ke kisung khora pra pa jir po non ke jir pu pa me lo nang pa alam bang ke dokok lo sinon amat kilang nam lo bang te development bom lo akimia son people ma bang te China la pen India sitami direct flight sitami aeroplane sitami nona bang ke do pon po lalo na sinon ke bang silang ani sili tum also se chini pon po ko son sono ma China pen on ke relationship ko son se improve ko an improve lo mala ba so pita ke ni lina update thuji la pen America pen bang ke nona bang ke cheno pin khanyang lo la si non ni tum ke bang silang ani chini pon po Donald Trump aning chiroi jima chiroi rema la bang ke litum ke bang silang ani se chini po se tami nona mar bang ke Russia India lapen China bang ka chemi thektik lo Pakistan aphan ke sideline joi lo nona mar bang ke kai ki gele tum nang nam lo bang te Pakistan apen China si ka chemi se tami nona bang ke India pen ka chemi pang cheng lo se tami si bang ke do border issue bang laso joine si kai ke se tami China pen India ke ka chi un e lalo senon ke bang jilang ani ko son son pone lang dum ka chingwa yang bong itum mo ke bang jilang ani le chethan pone